Hello guys, this is nrao and welcome back to the phrungkhouh channel. So, okay, pada tino chung china lepina videos ta tini bab du soka nono phrungkhouh rinai Brekhe chung chini smartphone by IRCTC ni user ID by password snam nai chung sasawo nomani topics no tese tina nono bab du sok phrungkhouh rinai inke chung sio online flight ticket, bus ticket, train ticket ta nai ha singke chung IRCTC ni user ID password prima le chung aro haye time ya hiye inka bun bab pandawa tina nono bab du sok phrungkhouh rinai Brekhe IRCTC ni user ID by password Snamyaoh nai chung sasawo inken no abono siana bab pandawa videos no rai samachin katha yanjora nai toni ke channel so subscribe ke koyen ta sega subscribe ke ready trebode samucho videos ro no biskam ko mai sakhin yen bab pandawa ke phali taw chung nai lena Brekhe IRCTC user ID by password snamla nai chini smartphone by tawa no mobile screen no tuiye phone nai IRCTC user ID by password snamla ni bab pandawa taw chung poila chini Play Store ma thanai ke no phone ni jan Play Store ha de Play Store ha ye chung KAHAM apps kon download ma kenai abu apps ni mungke IRCTC hintong inke phali taw chung IRCTC apps nos kon download kelagrana Play Store chiyo ke taw Play Store khusanai baini Play Store boro click yang bono khusari ne ke boro click keri ha click hepai ke naidi jang bosaka bo search box boro soidi IRCTC hin soidi IRCTC hin soipai ke bono search keri di ke taw botola search option no click ke bono search keri ne ke boro click keri ha inke naidi bosaka taw bode ke apps painai bo apps ni mungke IRCTC Rail Connect IRCTC official sintongo inke boma apps nos nrao download ke install ma kenai ke bo ang scountingo download pai install kepai timomi boro bode ke open hi option pai ton direct inke naro bo apps no download ke kongke boro install inge naron the option tonai ke naro bo apps nos kan download ke pai install ke de install ke pai ke tawo ang no aini ang scountingo already download pai mo tongo apps ke abon bo pando taw no apps o tinai nai apps no direct khosap no nai ke phadi taw chung thang nai lena apps o inke taw ang apps khosanai no nai de bo ain thia bo apps ang scountingo download ke pai mo tombo IRCTC Rail Connect bo apps inke taw boro click ke bono khosari nai ke phadi taw chung boro click kerina ke boro click keri ha click ke pai ke chung sama nai sinai inke naidi boro bangma bodike naro porim chuke bono pore nai menai bo terms and conditions ro ke bono naro pore de pore pai ke par hatola pai click pai bo okay mo click keri de okay mo click ke pai ke bodike page pai nai ke taw ke chompui lawat mama khenai taw ke chompui lawa chini user ID by password snamyaoh malanai inke user ID by password snamna ni bok pandawa chung jangsa ka bo naidi saka wa login hi tongo bo login mo click ma khenai inke phaidi taw chung bo login mo click kerina inke taw bo login mo click keri ha login mo click kepe ke naidi boro bode ke page painai inke taw ke chung borot mama khenai boro naidi username password sign tongo inke bo username password ke je account already account tone rombo pandaw se non account username password tong hasingke non user ID password account ro snam pai mo tongke naro boro non user ID by password tawe naro login o click ke login ke mayu inke taw chungke user ID ta by password ta se snam nai mon bo pandaw chung Brouh ma thanai jangbo naidi ste ke bo register user into bo register user mo chung click ke marinai inke phaidi taw chung bo register user mo click kerina inke taw boro click keri ha click kepe ke naidi boro bo ma form no naro paha fill up ma kenai inke naidi boro bosa kathawo bo mobile number mo boro no ni jan mobile number story di akebo tola second okay email ID boro ke no ni Gmail ID story di inka boni to likely bike bo username okay no ni jan username je no Brekhe timchu abo boro username snamla di username Brekhe snamnai ang abor screen of notiu for example abo dike daro username no snamla di username no saka ma ke snami nai are ke boro accept ngai nai inka bo pai ke bo password mo password on je nrao password Brekhe timchu password snamla di password po naro sa strong password ke mas namnai abo screen on no for example notiu abo ke naro password no snamla di inke boro confirm password trewe ha password boro suipi di bo password mo naro Brekhe password soi aboro po trewe ha bo confirm password mo po boro trewe ha password suye confirm ke di ke wai ni password same suipai ke boro first name mo no ni mung bui sui di inke middle name to ke middle name sui di last name to ke last name sui di bo optional sin ro suya phono kokri first name la po sui ni nai je no ni mung bui legal name abono boro tauri di first name mo inka bo pai ke boro date of birth boro no ni date of birth sui ri di no ni date of birth select ke ye inka bo lai bi ke bo mf mai ko to bo nung plan ke m himo select ke di bring ke f himo select ke di male female boro non gender inka bo pai ke nationality mo bo nationality o Indian 20 select ke ye inka bo pai ke
security question keha naro boro select keladi security question jeno bukti badal layaoh boro naye select keladi ke security question ni answer boro ready inke abo repai ke bo tolao occupational tongo bo occupational optional si boro nrao ria po kokri bono beramayo inke bo marital status po bo po optional si nrao rimchuke rimayo ria ke bono po beramayo inke bo asu sipai ke bo next mo click kemarine inke tawa bono dai pre fill up ke bo next mo chung click ke trebis ka nai lena ke tawa bono dai pre tawo fill up ke pairina kita wa bono paha fill up ke pai ha naro bo deke paha fill up ke pai ke bo next mo click keri di ke phaji to chumbo next mo click keri na ke to bo next mo click keri ha next mo click ke pai ke uchi bo deke ye page pai pinai bo page oke boro nai di bosa kata wo boro residence address boro non resident address taw mari nai ke aboni office address bo po same ke bo copy mo bosa ko je resident address Brekhe soi abo automatic jang copy ne ke boro tick mark bo nosta ke to boro tick mark kheri di abon ke bo resident address je nau simo boro tolao automatic fill nai ke abo pai ke boro nai di boro select country mo boro Indian select kedi ke boro pin code non jan jani pin code boro story di non postal pin code ke select city boro non city select kedi ke state Tripura de Mizoram da sande boro non state select kedi ke post office ke boro phone number uchi trewaha non mobile number boro story di ke bono paha fill ke pai ke uchi bo next mo click ma ki pine ke tawa bono dai fill up ke ye bono uchi next mo click ke ye tre next chong nai lepina ke tawa bono dai fill up keri nai okay tawa boro chitra wa ani phone number story nai boro mobile number no phone jan mobile number to ha story de boro ke ta mobile number sto pai ha mobile number sto pai ke bo ke ha register hinto register mo click ke marne ke phai ta cho bo register mo click kerina register mo click ke pai ke boro nai di bo de ke ads pai nai bo ads no cut keri di bo saka bo nai di bo sta ke x symbol to bo x symbol click ke bo no cut keri di ke ta bo click bo no cut keri nai cut kepe ke nai di boro congratulations user boro naw ne user ID nuk nai ke register successfully verify your mobile number and email to enjoy our service sinto inke taw ke chong boro chini register la umpai ha taw ke chong chini mobile number by email abu pho verify ma ke nai inke mobile number by email ID le Brekhe verify ke nai inke abo taw chong nai lena inke verify ke nai bok pandao bo okay mo click keri di inke taw okay mo click keri nai ke nai di nrao message pho nai nuk na jang message pa phai ni sakawo user registration successfully inke phaje taw chong bo chini mobile number by email ID verify ke de bok pandawo taw chong okay mo click kerina okay mo click kepe ke taw ke chong boro chi trewa ha boro chong chini username password je taw snamo abono riye boro chong login ma khenai ke taw boro username password story nai username password sto pai ke bo tolao captcha fill khedi bo YG4H ke bai ko tom ke taw bono boro tolao fill keri nai captcha fill ke pai ke bo login hin to login mo click keri de ke phaji taw chamo login mo click keri na login mo click ke ha login mo click ke pai ke bo dekhe page phai nai chong sama nai singnai boro ke nai di taw ke boro body ke phaya ke bo username password nrao save ke na ke bo save ke di ya ke bo not now mo click ke di ke taw mo no save ke di na ke save mo click ke ha ke nai di taw ke chong boro chini bo mobile number by email ID automatic tongnai ke bono verify ma kenai ke verify kenai ni bo pandawo chong mama kenai bo nai di bo mobile number nos kam verify ma kenai ke mobile number verify kenai bo pandawo bo send OTP mo click ke marne bo mobile number ni enter OTP send to mobile number hintongo bo man tolawo ka send OTP hintongo bo send OTP mo click keri di send OTP mo click ke no mobile lo ke ha OTP thanai abo OTP na bo enter OTP mo stauye verify ma kenai ke phaji taw chombo send OTP mo click kerina ke tawo send OTP mo click keri ha ke tawo message dui ke OTP hui nei Brouh
tau chung sa week kerana OTP phaya ha mungkin ID tau intio OTP phaya bo IRCTC intio OTP phaya kebono chung naina tau OTP no khosa naina mono naina na intio mobile verification code is 771008 kebomano chung boros tau marina ketawa OTP staupai reha bo mobile lo ja OTP thangmo abo mano boros staupai ke bo verify user hinto bo verify user mo click kheridi imke verify user mo click khepai ke boro verify successfully onai imke abo dike uchi ha email lo pho verify ma khenai chong email verify khenai ni bo pano nai dibo email automatic tonai imke abon tola enter OTP into imke enter OTP mo ni likely be send OTP into bo send OTP mo click kheye chong chini email lo ke ha OTP huyo mo abuna last hoye chong boro OTP stoye email lo pho verify ma khenai ke phaji taw chong email OTP dikhe chong verify kela grana ke bo send OTP mo chong click kherina imke taw send OTP mo click kherina ke send OTP mo click khere ha naidi email OTP send ha already chini email lo imke taw ang gmail khosap no nai no na gmail khosai OTP chong thang check khenai grana ke taw ngani gmail khosanai bo naide IRCTC intio KAHAM mail phaiha mono khosanai Gmail khosapai ke naide boro Gmail lo Brouh bo dekhai huinai boro naide your email ID verification OTP code is 216285 unke boma 216285 bo code mai somono chong abo email OTP mo chong abro mas tongnai stauye verify ma kenai unke tawa bono copy khenai ke bono copy kheha copy khepai ke chong boro naide bo enter email OTP into boro chong bo OTP mo mas tongnai staupai ke bo verify user mo click khemarne ke verify user mo click khepai ke naide email OTP verification successful hingbai ko ha inke bodi ke chon chini mobile number bai email ID no kya ke verify khemala nai puila ke mobile number ni OTP huye OTP stoye chon verify user mo click ke mobile number verify ma khenai mobile number verify no pai ke chon chini email no pho same to same abodi ke chon chini email send OTP mo click ke OTP huye chini OTP stoye email no pho verify ma khenai bodi ke mobile number bai email ID verify khepai ke chini successful onha inke tauke bo okay mo click kherinai mobile number verified email ID verified ontha ompai ke tauke chon mama khenai tauke naide uchi ha chon chini username password riye chini user ID password riye uchi chon login ma khepina ke tawa boro username password riye chon login khepina ke tawa boro username password tauye login khenai inke bo captcha fill kheye mono login kherinai login mo click keke naide boro inke tauke chong boro mama khenai boro pin chong snamalane bo generate pin to ke boro chong pin thaibri ke boro snamalane no phone pay paytm google pay ro transaction password snam dekhiye atm pin atm password snam dekhe boro thaibri snamalane inke boro general chumo dekhe thaibri password select kheladi inke bo password no bo pin no naro ta paudi bo pin na naro next time mo login khnai inke naro tre next time mo naro ticket ro maro tanke arpuo bo pin rao samuna na bon bo panda naro bono naro je pin set khema bono naro personal diary ro suitindi ba personal ro mobile ro po set ketini bo pin no ne user ID by password general login khemo password aboma judaunai akebo enter pin mo bo pin password bo judaunai kabon bo panda bo kene judaunai keno ne user ID by password no phono no wang ke suidi kebo pin no phono bo thai brita je select kela nema bono phone ro wang ke suiko yeladi pauplay amondike inke tawa boro pin select kenai ke confirm pin opo same to same jesa ka Brekhe sui abde ke sui di sui pai ke bo tolawa naidi submit into bo submit mo click keridi inke naidi boro remember pin khatindi sau ke bo okay mo click keridi bo pin now naroni biskawa samunau nai ke tawa submit ke pa inke tauke chong successfully chini complete user ID process nampai ha tauke chong choa singke boro je japo chong khema flight ticket de tainai bus ticket de tainai train ticket de tainai je chong ma book khemchu boro khema ha
Mke no po bodi keye no ni jan smartphone by IRCTC ni user ID by password no klaima keye Snamyaoh lamayo no sasao. Mke guys tini ni videos le basunu no bo videos so samuchu moroma singke videos no like kedi ketre channel no bo subscribe ke ko yeta singke subscribe kerdi trebodi samuchu videos ro biskam po mai sok min bo pandawo. Mke chungma lefina uchitre biskam videos wo no videos no raisa mon singka to yanjaro nai tumon bo pandawo no jotono khakchanga.